buah cangkudu. Hai maneh gusa, hayo buru-buru. Ay mah pesona teh. Iya mah dok, biasa nula ah. Panas dungu di Islam ge aya inapat tuminai. Kebiasaan itu sebagian dari iman. Tapi ini dia Allah. Ampun ribu. Salam dunia. Kemana nya baru gue basic yuk beri kasih dia juga kayak di mana udah punya turun tidur dari ngaku. Dek, kemana? Nyetrum ah. Kawe ngajakan nyetrum eta naringalkeun teh hidang. Ayo tuh yuk. Aya. Aduh, tepae ubuh yuk. Aya batur. Ayo. Udah geng gehek. Ayo. Di mana kan Jalan ngomong mah. Gue itu gila anjing mau ieu nah hukul setrum di Iya, aing mah ieu naon. Terus kumaha na? Temuan wae. Muan lah. Ngeri ya. Muan lah kudu lah kan. Nyayut. Manakah Papai jalan sedepan. Para botnya gini datang. Nyenyak mah. naringal aku na itu ye. Ayo lah. Kemana? Para bot yang miru teh ya. Dul, kemana ya tuh itu, Dul? Karena susukan. Si atangkur. Ya para bot. Kumaha Asal teh? jauh na kereta geus capek. Deui dah ayo ulang manggil lu. Ayo ka dieu ayo. Gus aing asa sareuk ceuk enta make upluk teh. Gus, coba cabut Nya lah. kumaha ulang. Ini baru. Ih, hos, Asia mah nurutan buuk anjing. Odan jeung Udin. Ipin Oh, bos. di anjing disebut anjing. Odan jeung Udin ulah tuh mungkin Ipin. Kajenting jeung simet aing mah bos. Teganya dirimu. Ieu jalan ka mana di? Kalian tai Batman. Ayo tuh. Oh, atuh lila. Aya kana ngalabeunkeun. Mang sae banget nageun teh. Angka buah cangkudu. Hai maneh gusa, hayo buru-buru. Ya bila capek. Ampun Gusti. Buca ila na akar kos. Kuci dong. Cak, buru. Itu lila. Bagus lah. Angkat tinggalkeun bae ah. Wah, aing malah nyetum-nyetum ku galila. Berbah. Aing lah capek lah. Cingul lah. Capek. Nyatu-nyatu aja gitu. Jauh lah. Aing malah nyatu-nyatu lagi wese aing capek nyawa. Pengen ngobrol kayak sia. Hah? Dah lah anjing, cuman nying lah keur main cenah tuh teti SD. Ayo dideguekeun pikeun ka jatuh. Ayo buru ngapa buru balik ya. Ada gue caweng. Tumpang tadi mah. Duh, makin tangkur mah. Nurun ini numpang naik gombong. Malu bayar jain. Ayo kayu tinggal kena pusing kira. Pasok kayang kedan ini kuya batok. Aing deguak kan tadi kira. Deguak. Tangkurak musa tuh Bok. Bukan boyot. Ayo bro anjing. Bok ini mah tangkurak tuh bang gila. Ayo tadi. Ih anjing. Kamu kuat. Lu aja tuh bos kamu tuh kamu sabuk ampun aingnya. Sama ajaib anjing.
bodoh eh. Oh, sabog dia mo sa do ay si dele ba ini sini di sini tempo. Bisa tanya comte. Dia di situ. Goblok juga nyawa aing teh karek diajar ya balik ke lumayan boy. Ya aing kaji. Mau disusun aku di botak anjing bikinnya lauk teh kabue. Tipu. Belat. Si aja yo lah gak kayak mau belat. Anjing kamu. Ampun. Olah sok enek-enekan di jalan. Gila anjing mulu tuh nyetom. Gila, itu. Oi, yo, enek-enekan. Ya. Adang. Belagu anjing belat. Bulu atau bulu ayam nyatu yo. Dasar jelma teh eling, ha teh eling. Ih, amit ih. Balagu, kain bulu tuh nggak sebaik batang ya bulu. Bulu lah, pi batang. Balat anjing balat diajak agak kaimah. Hey! Dah cagel. Anjing teh bulu tuh masak teh nyetum teu bae aku pisan setan. Sia tuh make ngelo nyatu di imah lah tuh tadi teh. Pengenalkeun di dia. Tadi dia mah eta lagi hiburan. Ayo Han. Ayo tuh. Ya cawi bukan itu aing ah. Betung da anjing teh lah, da aing boga betung. Mang ente cawi ya Allah nyukeun cawi dari menu Allah bismillahirrahmanirrahim. Sangoy. Akan tak cago ngora bang boy. Eta mah. Cangoy anjing, kos banget aing cangoy tapi da geus ngentak ka Allah nya lebay ulang dah hawe. Asa tahu. Pan aing geus dahan mah geunah kitu tah ngopi, dudut, santai. Dan balik ke hoream. Angay we. Berangkat dengan lapar, maju ke balik bertemu. Ayo. Duh, ayo balik ah. Baru udah kemana nak? Ingat lah, balik lah. Ayo ah. Balik ah.